Kajing shlur kinong tamti tamjat hakani kejuk kelejur haduk kata bekim saliasyu ban Rung ban besu wat hakijaka ajing hikai hakapor bedang syai beneng. Le se kiyo yakani kajing shlur na kajing penbuat udrok neu kenja. Haka kendai terik unai lar kajing ja ka besngau lingo kala penkendit iki kena puli rengkat iki nong hikai haka Don Bosco Youth Center kabelong ka shlem ajing hikai iki kena samla haki kos ki beper haba Nongtuh ula Rung suk jai bat le men le kumbadai kena puli kumbakat arsiteng no pai sengi. Karkum ki sabut bala UI na ki CCTV footage Nongtuh ula swat sian but kattu kat ni por shwaban Rung jelang haka kamera nong hikai senda iki kamera puli bat kattu kat ni por habala Rung kawi ke nong hikai umi bak bat pet na kani kejaka. Markum tahi kini ke nong hikai ke bihikai kini ke center kala subas new bat kala lap balaja ke pela Pisa jongka marmar kala mi ban twet yu tau mentu penban ula kloy ban pet bat ino e ke pela Pisa shiteng lenti kat bai ke Pisa ula Rong no klem jing shepti.